Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru aturuka mu ntara Kivu Majyaruguru avuga ko imirwano ikaze yahanganyije kuva mu gitondo kuwa mbere. Inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ahitwa Ikibati muri groupement ya Ruberike iri muri territoire ya Warikare. Aya makuru yerekana ko ingabo za Kongo Kinshasa zagabye igitero mu kirere ku bindiro by'ingabo za M23 zigambiriye kubirukana mu mujyi. Ikashebera abatanga abanye bavuze ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoreje rwatumye abaturage bagira ubwoba nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité CD. Amakuru akomeza agaragaza ko kubera iyi mirwano urugero ruza hagati ya Keshebere ndetse na Mongazi rwahagaze, leta ya Kongo na M23 bamaze igihe baremereje agahenge ko guhagarika kurwana bivuye mu biganiro bagiranaga Idoha muri Katari. Guhagarika imirwano ariko ntibyabaye kugeza ubu. Impande zombi zakomeje gushinyagwa mu bitero no kurenga ku masezerano yose yagiye yumvikanwaho. Ubu bisa naho ibiganiro bya Doha byahagaze kandi hari amakuru ataremezwa kugeza ubu na Kinshasa kuri uruhande rwarivanye muri ibi biganiro. Nyamara ariko umutwe wa M23 wasabye ubutumwa bwa Loni bwo bworomo muri Kongo Kinshasa MONUSCO kureka uburyarya nyuma yo kwigera nyinshi ku gitero cya drone ingabo za leta ya Kongo ziherutse kugaba muri Masisi kuwa gatanu mu cyumweru gishize nibwo FARDC yagabye icyo gitero ikoresheje drone z'intambara ikiciramo abaturage bandi benshi barakomereka. MONUSCO binyuje ku rugo rwa X yavuze ko yamaganye igitero kirere cyose gikoreshejwe za drone kibasira kikanagira ingaruka ku basivile no ku bikorwa remezo by'abasivile. MONUSCO kandi yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo uri nyuma y'ikiriya gitero amenyekane. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yasabye MONUSCO guhagarika uburyarya kuko izi neza ko biriya bitero byagabwe na FARDC basanzwe bakorana. Ati MONUSCO igomba guhagarika uburyarya bwayo. Bizwi na bose ko igice kinini cy'ibitero bigabwa na drone z'ingabo z'ihoro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bishoboka bitewe n'ubutasi bwa MONUSCO. M23 yavuze ko guceceka kwa buriya butumwa no kutagira icyo bukora ku byaha bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo bituma mu bufatanyacyaha wa politike. Uyu mutwe wamenyesheje MONUSCO ko igomba kugaragaza ku mugaragaro ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ubufite inshingano z'itwa ry'abasivile i Masisi Centre n'ayandi burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, kandi yamaganire kuri nta gushidikanya ukurenga guhenge bukomeje gukorwa n'ubu butegetsi. M23 yavuze ko ishyira mu gatebo kamwe MONUSCO n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari n'ibitewe n'ubufatanye bwabo mu bikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kuva hatangira ibikorwa bihuriyeho kugera ku cyiswe Operation Springbok. Kuri uyu mari itangwa na M23 ivuga ko abantu baguye mu bitero byo mu mujyi wa Masisi bamaze kugera ku 10 mu gihe bakomeretse barenga 50. Iri huriro ryaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga n'isi muri rusange ko bahamya b'ubwicanyi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukorera abasivile muri Asirazuba bwa kiriya gihugu, ishimangira ko igihe kigeze ngo isireke gukomeza kuburenza ngo. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe kandi b'ishyaka NUP bwana cyangurira Batarias Boboine yasezeranyije Perezida Museveni kumurindira umutekano mu gihe azemera ku neza ibyavuye mu matora muri kuno kwezi kwa mbere ubwo ari mu karere ka Mbari mu cyumweru gishize. Bwana cyangurira yavuze ko hasigaye iminsi 10 igihugu kikibohora ndetse ko ibintu byose bizaba ari bishya. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umunyapolitiki yavuze ko Perezida Museveni mu matora ya tariki ya 15 ukwezi kwa mbere narekura ku neza ubutegetsi ishyaka NUP rizamurinda nta kizamuhungabanya azafatwa nk'umukuru w'igihugu wa cyo igihe. Bwana cyangurira bamaze agahanganye n'inzego z'umutekano zakumiraga abantu be. Yavuze ko yabonye ibintu bigaragara ko Museveni utegetse imyaka 40 abaturage bamutereye icyizere kuko ubushomeri bunuma mu gihugu, amusaba kurekura kuko ntacyo yamariye abanya-Uganda. Uyu munyapolitiki avuga ko kugira umujyi wa Mbari byamugoye kandi komisiyo y'amatora ari bizi neza ko aza kwiyamamariza, nyamara ubutegetsi bwuza abapolisi b'umuhanda kuza kumukumira ibakabishingira avuga ko yamaze gutsinda Perezida Museveni. Uyu munyapolitiki yerutse gutangaza ko ari umugambi wo kumufunga mbere y'amatora muri iki gihugu hagamijwe kwica abantu bose bamushyigikiye. Nubwo polisi ya Uganda yamaganye mu makuru yavuze ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, polisi yasabye abasirikare polisi kwirinda guhohotera abasivile ivuga ko uzagaragarwaho n'iri kosa azafungwa kuko bashinzwe umutekano ari abakozi ba Rwanda bakwiye kubarindira umutekano wo kubahohotera. Robert Cyaguranye avuga ko namara gufata ubutegetsi azabura igihugu gitanga amahirwe angana ku banya-Uganda bose kuko ashinja Museveni gushyira kwibera ubwoko akomokamo bw'abanyankore ndetse ibyiza by'igihugu byose ngo usanga aribo babyikubiye. Ku rundi ruhande Perezida Museveni yavuze ko ari kwiga ku kibazo cya Amerika na Venezuela akamenya neza uko byagenze ngo Perezida Nicolas Maduro afatirwe mu rugo ajya gufungirwa muri Amerika. Uyu mutegetsi w'umazeho igihe muri Afurika yavuze ko yahereye kera na kare asaba abanyafurika gushyira hamwe bakaba igihugu kimwe ko kutabumwe bizarangira bamizwe n'ibihugu bikomeye ku isi nk'uko Amerika yamize Venezuela. Mu kiganiro n'urubyiruko rukoresha imwe mu mbaga ku cyumweru, Perezida Museveni yavuze ko ikibazo cy'umutekano muri Afurika giteye inkeke kuko abanyamerika bashobora gukoresha ikirere, mu mazi ndetse no ku butaka, agasanga kuri Afurika bigoye ko bahangana n'abanyabubasha niba badakoreye hamwe nk'umugabane ufite ijwi rimwe. Perezida wa Uganda avuga ko guhera mu 1963 yabonaga ko Afurika ifite ibibazo, asaba ko Abafurika burasirazuba bimwe ndetse na Afurika ikaba igihugu kimwe, ariko umuntu ushaka kumwumva bazisanga babaye imbohe z'abakomeye nk'uko byagendekeye Nicolas Maduro. Perezida Museveni yavuze ko Afurika y'Uburasirazuba ifite inyungu mu kwishyira hamwe kuko nta wundi murengezi ifite nk'uko mu Burayi nka Denmark igatewe Amerika yitiza ikarwana mu izina ryako,
nyamara abanyafurika ngo ntibanashaka kubona ko bugarijwe ngo babe bumwe. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ko Minisitiri w'ubucuruzi muri Kenya Maganya Rigati Gachagua wahoze ari Vice Perezida uvuga ko Perezida William Ruto yaba afite ukuboko mu bujura bwakozwe muri Minnesota, hakaba hari gukurikiranwa abanyakenya bari muri ubwo butekamutwe. Uyu mutegetsi yavuze ko Gachagua nk'umuntu wiyamanije na Ruto akaba Vice Perezida bagashwana kamwirukana nta kintu agomba kuvuga ngo gihabwe agaciro ari mu mukino wo kwihorera. Gachagua asaba ubucamanza mpuzamahanga muri ubwo bujura ko bukwiye kubaza Perezida William Ruto kuko nawe azi neza ko ari kumwe n'abatekamutwe bibye za miliyari muri Amerika. Minisitiri Rick Nyanjwa avuga ko ibintu Gachagua arimo ari ubugoryi kandi kuba atabasha gutandukanya ikibazo gikomeye ku rwego mpuzamahanga nk'ubujura akabivanga na politiki y'imbere mu gihugu ari ubuhone butagira izina. Nyanjwa avuga ko n'imyifatire ya Gachagua irimo ubujura no kwikunda kurenza gukunda igihugu kuko nubwo yaba ashaka kuba perezida wa Kenya adakwiye gutekereza kuba perezida w'igihugu atobera ku ruhando mpuzamahanga nk'uko bikora, ndetse anahamya ko atagamije neza abanyakenya ari igisambo cy'iyisayiranda kiba cyishakira amaramuko kabone nubwo cyagurisha igihugu. Gachagua avuga ko amafaranga yibwiwe ko akaza muri Kenya hagamije kuyakoresha mu matora ariko ngo ntiyakoreshejwe ahubwo ahawe umushoramari agura ubutaka bubakwa mu isoko rinini cyane kandi ngo azi neza ko iryo soko imigabane myinshi ari iya Perezida William Ruto uyoboza ari Vice Perezida. Avuga ko amafaranga Amerika yatanze izi ko azafasha mu guteza imbere abantu bafite ubumuga, ati izi neza ko amafaranga yaje muri Kenya kandi ko yaguye mu ntoki za Perezida Ruto niba bari bo bayashakiraho. Ikinyamakuru The Kenyans yavuze ko Gachagua yasabye Perezida wa Amerika Donald Trump kuza muri Kenya agafata igisambo nk'uko yafashe Perezida wa Venezuela akajya kumucira urubanza. Ati nyakubahwa Perezida Trump wikwiriye gutegereza ubutabera kuko nawe winangaye iwacu wohereza rutemikirere nk'uko wabikoze muri Venezuela uzi utwara igisambo kiburanisha mu nkiko zanyu. Ahangaha yavugaga Perezida William Ruto ko akwiye gushimutwa nka Nicolas Maduro agasobanura ubutekamutwe mu mafaranga ya Amerika buri birengero. Naho Depite Gadoni wa Muchomba uhagarariye akarere ka Gitunguri mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yiyamye Rigati Gachagua umuza ku nkeke amusaba ko ava mu ishyaka rya William Ruto akaza muri amaze igihe gitashinze amusaba kumuha amahoro. Depite Gadoni wa Muchomba avuga ko Gachagua ari gukoresha abambari be gutera ubwoba abanyapolitiki bo muri munsi Kenya banze kuza mu ishyaka yerutse gushinga. Mu bantu Gachagua ari gukoresha hungiyeta abantu banze kuza mu ishyaka rye kandi ari abakikuyu barimo senateri w'intara Nyandarua John Metu ndetse na senateri w'intara Kiyambu Karungo Wasangwa. Uyu mudepite yavuze ko abasenateri bose bakoreshwa mu kumuhungiyeta nta rumwe mu ishyaka rya Gachagua, akibaza impamvu batariyobotse niba gukora ifite gahunda atari ikintu cy'icyuka kiraho gusa. Abanyapolitiki ba munsi Kenya bashinja Gachagua kuba ashaka kubafata bugwate akigira nk'aho ari imana muri ako karere nyamara nta butegetsi na buke afite uretse kuvuga gusa ko yabaye Vice Perezida imyaka 2.